Ya ni andra ni mbola manake talamay na viwakani vinaka nuitaka ni mbulu manake tsuko toswana katsuko na karabi tavi wa buli si daka na video ngo na ve wasiangani kina na ngome ambaleta ni bola ngo na vehicle logbook sa boleh kacuna ngona ni text sa antaba tsukuni ngona bolo machi mele pereli bolo tune na uchuchi ni bula ni lomani ambaki so ngona nongu logbook ni ambaki sauchi biavartak ngani ngona na kandara ni clean takai kami 12 week in a row rather na liuni kilometers. An example go 07:04:25 to 08:04:25 rather home work Uber start and rather na business 59 kilometers ya wiliki na the job watikena Uber private 3 kilometers ya nalo mangani ndo nasinga na kena vinaka na logbook kwa detail takasaranga na libu ni kilometers na ngona ngai ed takap kedikina me adova na 5,000 kilometers me ngai chiko talanga na nondare city menda tampaka chiko nondare city kede na ngona nda fuel up kina na fuel receipts ke na receipt kede ni service kana ka service visau ni taya savo ni lori kina vika kede dhaka membaleta na nonda lori ivuno ni dhaka ya menda claim ta kede na fuel service and tires insurance watikena rejo kena depreciation cost retenton example ngo kebaka na no fuel chiko na ono no ndulu limnan rawlo manindone ambaki ke na service and tires ronondulu $1 na service lo manindone ambaki na insurance watikena rejo 2,500 depreciation 4,000 so na total vehicle cost na lo manindone ambaki it's nikli menundulu work use which nga bula percentage 70% na claim equals to 10,500 ngo ba tau chuko bana kemisawe so kebakame general nga na lomani kebakame general deduction nga bana no motoka na lomani ndone ambaki na ngona ni tax return it's 85 cents a kilometer so 85 cents a kilometer multiplied by 5,000 which nga na 4,250 ya kebaka me obanga taka na logbook since yo job na construction so construction watikena Uber o ngai detail taka chuko nungu logbook na nungu receipt nungu vehicle expense service tire na tire kena service taki na kake de membaleta na lori new chuke de na record ni nungu lori ovare de tonga ngona kena sambolo reda ni let's calculate roughly 70 kilometers per day assumes 5 days per week of work rather na kena calculation 48 working weeks per year 70 by 5 times 48 is equals to 16,800 kilometers per year. That's very high travel. Allow takangana ATO Australian Taxation Office 5,000 kilometer me deduct aki me vale suyani ve kenda non de labo so kebakau siang ni bangataka na logbook method na realistic example nga tokongo 5,000 kilometers rate 85 cents per kilometer
deduction or new claim takatongango 4,250. Ia ke wakawangatakan logbook method aredango fuel ko breakdown takachika fuel 6,500 service kedingo ni breakdown takedemia or new claim taka 10,500 compared to the 4,250 takatango. Ngona nungu o se tungani vambimbi ke bakao se kabuchu kombeka se bernikela na pangatakan na logbook ngona ngona ni tax return batalivuni la nando walusia wallet we give away money to the Australian Taxation Office ntasulia wallet tu vambimbi when you on TFN and ABN at the same time nangona ni tax return siang saraninto nila vo claim taka mai vana TFN claim taka nyangono claim kina vana accountant ngona ni tax return so nangona ke baka siangan yo vanga taka nakango especially I'm talking from when you use both TFN and ABN wakana etaska na kabaya ABN na TFN ke bakao job nga ngono ni biso misa musu kan musupa no tax ya na TFN na ngono ni tax return if you are on TFN the whole year no dramas ya rosar ya ke bakao ko TFN and ABN at the same time or na ngandre botokango na logbook mya na vibuki baleta moranyo claim taka na nanga vambembe nyo job na Uber deliveries ya DoorDash siya na menu log kakevea ABN chikoy and especially that your vehicle is being used o job mana construction o job mana job davanga o chianga deliver chiko deliver kakana yasa it's your business so ngauna ni claim takana tax return mga nangan saranga mana vanga takachungo baleta melore na nomo distance na nomo vehicle expense kana breakdown mora no claim tak nita kanina bibu gitu ni na video lak-lakango sawa mene venakatani ndakalonga tawachuko penaka